कोई BDF सिंह से मोइसे duty से कदाई तौगदो में they are supposed to do their duty only in their belonging village हाइबने अदुगु मंगा सागी village तु खक्तंग ना कोई थबक तौगो तारगदी मोइना हौजिक अखोइ पिनिंग अमौंग द पीरिबा हाइबसे याय केसु काइदे but अदुगी instead अदुगी सागी village तौवे महूत अखोइ से whole district को ट्रांसफर तौवे sometime out of district को ट्रांसफर चले for example nga sai khoi madam habibu di yawi dune jiri da tongan tongan basal imphal east gi transfer sat piyawi aduga tongan tongan district gi sajwa jail da khoi duty tawri habadi district wang malan haiba tar adagi election duty da VIP gi duty so many Manipur da leriba any department da khoi gi BDM na duty tawda ba yawde ba for example kitang panjara da traffic highway yai the house guard highway yai adagi MLA gi escort highway yai SP gi driver highway yai adagi to fire service leiduna etc so on leikre me ama adu तौरीबुदु कईगनो है तादी अखोइगी पुलिस कांस्टेबल अमना तौबा IRB MR अमना तौबा थबकतुगा सब माना 24/7 तौबनिना अखोइ हाइबा डिमांड से मोइगा एक्यूरेट ओने सब मानबा अखोइ फंगफम थोकपा मागी प्रायोरिटी द पिफम थोइ हाइबदुगी पॉइंट द लाक्सरगा हाइ पोसे हाइबने अदा हाइबा पोसिदा गसाइगी मेन नोइना आइना गसाइगी लाक्सनिंग बसे कमाइ तौगे हारगा अखोइगी एज ए ह्यूमन बीइंग अखोइ से थबक से गसाइगी सुबा मतमदा थबक से अखोइ चमाना सुमिनरदी चमाना फंगमिनगदबनी अदो आइना गसाइगी अखोइना थबक अमा तौबा मतमदा आइना तौरिबा थबक की वैल्यू सी government masa khangbiba then government na engon piriba opportunity di matungina aina adu value du khangna adi aina thabak tawba haiba pot ama koi as a human being lei madugi potuma khak government yam kana propose tawninge aduga haiba point ji mari leina ba haiba haradi hojik after 16 years thabak tawrakanda di BDF sing se hana before 16 years di atopa thabak ki recruitment yauna bagi antraga atopa job try tawna bagi even physical healthy oi haksang yamna young oi youth oi banina akoi atopa थबक ट्राई तौबगी अपॉर्चुनिटी लेमे अद हौजिकती सही सु ओवरेज ओइरे हाक्सांग सु आफ्टर 16 हाइजे फॉर एग्जांपल इंडियन अखोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी एक की मखादा लौरिबा अखोई इंडियन आर्मी सी आफ्टर 15 इयर्स थबक तौरकान मोइसे पेंशन चटप याय अदु अखोई मोर देन अदुगी ड्यूरेशन दे हेन थबक तौरबने सिदैसिदा अखोई अतोप थबक मु जॉब तौबगी अपॉर्चुनिटी दुदी मोइना अखोई एवॉइड तौरन लौएबा दैट मींस अखोई लाइफ से मोइना एवॉइड तौनो होलबने हाइना आइनो क्लेम तौबद मसे हाइमन म थोकते हाइना खनबसु एरिया सु समटाइम लेतब नते दैट्स व्हाई अदुना मरम ओरकान केदौरे if there is a possibility government na tawge haigadi akhoi se ngasai gi regularization tahanba yabagi opportunity pibiyo hana akhoi propose tawninge like that asumana akhoi mamang da ngasi dagi haugraba sahi khargi mamang da honorable chief minister da regulation tahanbagi separate battalion hangbagi 13 months thambagi service condition service book hangbagi tongan basigumba or increment of honorarium gi jingba akhoi memorandum piba leigre like that adu gi manung da demand sing du pung pha ba kya laktri but within the very short time numi khani mamanga our excellency hai batare governor da memorandum piba leigre aduga unabagi appointment low se thajin jagre appointment low gi ba thajin badugi date 7 du dagi paraga ngarang date 9 da 1 month complete oire aduna maram orakanda ngasi gi smara gi khana bagi ofam se su pujarak pani aduna maram orakanda within the very short time 5 days 6 days after कोइना माहागी गवर्नमेंट गवर्नर की साइड तगी उनबगी कनो से लाख तारगदी तंगाई फदन अखोई स्ट्राइक अमा नत्रग एजिटेशन अमा संगनबगी दमक तब रेडी सेम साग लेरबनी ऑलरेडी आई सी हाइबी स्टूडियो संगत्रिंगदा तोंगाना मीडिया की प्लेटफॉर्म सिंदा अखोई मेसेज थाब लोइग्रबनी लेटर हेड की थ्रू दा हाइब तारे अखोई ऑल मणिपुर वीडियो वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट की सिग्नेचर गा लोइदना समाइन तदना हुजी हुजी की कंडीशन लई है थमजे ओके ओजा थैंक यू सो मच अखोई मखा ताना हाइदो पोसिंग से अखोई ताबी डाक्टर की थबक नो थोरक तत्रगदी खोंथांग मथंग लखलंगनबगी सेम साबगी लेबा फोटो जाना थंबिरे याम नुंगाइजे अखोई मरुबे पॉइंट पे आमा मोजाना पनबिरे दुगा अखोई रेगुलराइजेशन रेगुलर तहनबगी पोसिम जो सोबो क्वेश्चन नम ओइरी बरोइना हारा कांदा अखोई स्टेट सिगे अखोई कंपल्सन तगे हाइ तारे अखोइना SPIO से फॉर्म तोर मतुंग BDF से फॉर्म तोरे अदुगो मरोइना हाइ कांदा मागी ओजान जो थंबिगे वॉलंटरीली तौबा हाइ तारे अखोई मफमगी खुंगंग सिंगदुदा माहागी फजना निंगथीना अखोई ngak senbagi thabaksi maruin hai kana law enforcing agencies na ngamakta matang da madu assist tawra kanda mkhoi honorarium khara pira kanda asum haina moi gi manung da tawjabai pot laibe je hujikti khoi gi urban area swai da bukhale ha kana even tongan form singa deploy tawra kana sinarakpa khoi gi police personnel IRB singa sinaga da mathau ga mandana sinarakpa utilize tawra pai tare sina maram moira kanda khoi gi regulation process jam tina concern tawba ga chawbam lakpa loina na honorarium se hengalakpagi du tongan ma demand sing si khoi gi pukhalakpa form se leire ai oza samjai dam lakchi ge oza
थोइदगी लाक्चिगे ओजा अखोना मरोइना हाइतारे हुजिक ngasisu amuk moina pirakhiba deadline se tarik 10 se mu khendok ngasi chap chanang phaduini sigi pot se leire aduna kogi association gi maikai digi thogla iba pot se deida kogi मैम पुखत करे कनो मैम अखोगी ग्रीवांसेस मैम पुखले सिगी मतंग मरुइना खंगजनिंग बसे जा अखोगी हुजिक हुजिक से मरुइना बीडीएफ की पर्सनल सिंग से अपुन बहाई तारे पुन हुजिक से अखोगी मफम मफम तोंगा तोंगला डिप्लॉय तौब लेदिबि सिंग से क्यानो सिमतंग अखोगी पब्लिक नॉलेज होनि सिमतंग थंबिरो लोइना बीडीएफ सिंग सिना हुजिक हुजिक थेंगदिबो खुदोंग चादबा मैम से मरुइना करी करी नो अदुगा गवर्नमेंट करी करी अखोगी रिप्रेजेंटेशन सबमिट तौखिबा लेखरबगे लोइना गवर्नमेंट की साइट की करी स्टेप सिंग खोंगतांग सिंग लखलक लेखरगे हुजिक फावबगे हाइदो अहान बेगु नमतंग थंबियो Thank you. Ahan bada hojik si total strength of video hai batare. Masi 10,050 hai na pai khoi na pa badi. Adu out of 10,050 sida hojik se vacancy khale. Adu vacancy si lokthok khro matung da khoi 9,382 le gani. Haribo 9,382 si khoi ki total strength ni hojik ki leiba video strength hai tare. Aduga government na taubi rakpa masung akoina pamiba grievances mayam si matang da haibani sidi loibadi pak ngai roi haining ba haiga dawa aduga government na torok pa haibasi. For example, since akoi 2008 tegina till si today si phogi moment si da lakpada akoi 3,000 honorarium na phangambadi si 10,500 ti yore adubu sigi yorakpagi duration si da koi comparison nung kak tawe कमायना कंपेरिजन तौगेगा अदुगी मतमदुदा लेरंबा पुलिस ओइबे याय नत्रगे एमआरआरबी ओइबे याय मोइना फंगिबा नसागी मोइगी सैलरी दो अखोइगी द ऑनरेरियम नि मोइगी द सैलरी नि अदुगी अखोइना कंपेरिजन तौगन डिफरेंशिएशन जे याम लेते हाइतारे ने अदुना मरम बरकांदा अखोइना डे टू डे लाइफ ता अखोइना नसागी लाइवलीहुड की अखोइदा डिपेंड तौरगा लेबा मटेरियल सिंग से फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड मटेरियल्स हाइसु अदुमाना नसागी डिपेंड तौर मटेरियल सिंग से अखोइना बेस तौरगा हाइ मतम मदु अदुम सिनबा यारमे अदु according to time asum matam gi matungina ngasai gi 6 pay commission adigi 7 pay commission ajik within the ngasai gi 2-3 months before akoi gi 8 pay commission gi toraga koi pass tau redana so mana pay commission gi increment da ngasai gi regular employees gi di moi se increment yam matik sana government na madugi percentage tor phazan half pe aduga akoi gi di adumana hapa leitabani na ngasai gi strike tor kan da khara he hengat ad government nungsiraga khara he hapa adubu yam easily hapa ding se bok thengadri akoina ngasi more than 16 years akoina thabak torakpada haitare ko adu akoina toriba thabak se voluntarily tobu thaba oibanina akoina ngasai gi yam ka hena government da akoina yam kanna consider haiba ngamdaba makhak lei karigino haradi akoi si contract ni haina han bada lowe hojingna amuk engage ni haiba gi por makhak lei mase contract ta oide engage ni hana mase gi port ki confusion sida aina yam kanna sengdong ba se akoi se contract oiramagana regular tana ba sem bayai aduga engage oiraga di regular tana hona bada contract amu ontha da bayade haibagi step by step magi law gi matungin Indian constitution pi act ki matungin job ki ko adu dil leire adubu hairiba leiriba magi regularization dugi pot step to leirega su tha gi oina phangalliba honorarium duga ngasai gi regular employee gi salary gi leiriba differentiation dudi aduki madik sawna leire aduna hairiba commission gi matungina India gi excel da lakpa pot ki moment su dum hele adu akhoi gi ngasai gi honorarium hengatabina haidi family maintain tawudadi yang war ngamdre asigumba lakpa sida kadore sometime government na akhoi na haiba demand tabirak taba kanda akhoi se extract tawna bagi natra agitation tawna bagi natra karigumba akhoi gi tuminna lejaram ingna lejaram ba akhoi gi jiba mase akhoi sa hai jara natra mi hai jara gyan tan ingna tikna lejaram base moida ngasai gi leitum thomaga natra lisaina kalaga hogolo irang tawse phune sen hawbuga chamana bane haidi invitation tawbagum bane like that adumana akhoi life se still hoju phobudi sali haiba tare aduga government na tawbirak pa haradi tawde haiba su yade 3,000 dagi hoju 10,050 euro pada time to time ngasai gi matam gi matuna sum khara khara sengalak paduna 10,500 euro ini ada hojikta yamna ngasai gi akhoi valuable oiba poram khakte le akhoi da annually 500 rupees hengat pagi order ma thoktana handa ki sigi 2025 se 3 times so bani hengali se suman tawdan adu gi increment le adu akhoi gi oina all Manipur Bide Welfare Association gi site gi government da asai gi akhoi na push tawning ba natraga propose tawning ba hairadi akhoi se more than 16 years thabak tawrabani na akhoi gi mafam chaba ma thabak se regularization tahan ba haisira or natraga akhoi gi phangi ba honorarium se base tawraga
ꯀꯔꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ BDFꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯛ ꯁꯦꯛꯁꯟ 17 ꯑꯃꯁꯨꯡ 18ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯋꯦ 1861ꯒꯤ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁ of their services ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ